Talo falava, o tātou tala fou o le nei afi. Tala to mua, ua pasiar ka penetar tino tupe 2 miliona tala, e whaopopo ai mo au au nangan tanga rengo se fua maloloina, a wanga singa se awina atu intia, fiti ma New Zealand mo tonga fitinga. Ua mai e se 10 miliona tala ne whaatulanga malo mo le au au nanga taua, ona whaatupula ia pea ngasi se awina atu ia tunu i fafo, mo tonga fitinga fafo mai, e pe onu sau noile di palemia, ia la audion mali atoa le watea smikt. Ta ua fo ile li palemia, ile lai titir se lenian ma lolo o alu tau sanga te tasi le au nanga, o leu nai fo ile ar tai on ma lo, i dem tangan rengo se fo ma lolo ina, ina ia ngalu rue wha atasi ei mafia anga te tasi, e wha amaro siar se fo ma lolo ina o tātou tangata, e ala tau mawhai me ai pāleni, mawhai e wha amaro stino, ina ia pui ai mai le awhia ngasi onga. E lua se fulu whānau a onga mai le Universite awa o Samoa, ma se fulu lima whānau mai le Universite o Pasifika i Alafua, na whaamanu e ina skorsipi ale a Saki Kisuna Foundation, i le vai asuna te anei. O le nipolo kalame, e whaatatau whaamaro sio so tanga i wao ia pani ma Samoa, e ala le fisosoani tau awa onga i te tono le atunuu. I le Universite lawa i o Pasifika, e to se fulu whāu la tau mai le vaenga o bachelor, ai to atasi o lo su e ina whai longon master, le ena whaamanu e ina i lea skola sipi. E to o lo se fulu whāwhana wa o ngai te tonu le Universite awa o Samoa, lea fo ina whaamanu e ina i skola sipi, e au fia ile to o iwa lo su e ina whai longa bachelor, to o limo whanau postgrad students, to o whaa lo su e ina whai longon master, to o atasi o lo su e ina whai longon PhD, mari to o limo whanau o lo o ongat vasenga o le tausanga whaavai po le foundation. O lea si kola sipi, ua fisosoani i fo ia o ngam whaamama venga i fo i mātua, i ngā ruenga ma o onga a le whanau. Nisi o tala, o le afi o le aso sana te aneina te tala lo i e polo kalame tau wa o onga, mo leo lo i atu nuot Pasifika, e sa ili ei fufo tala whea ngai, e te ea tua i whainga wha asolitu la fono o lo wha ngā iu penga ta whailangi, o le aso sa fo ina atoa i se furuma le 5 tau sanga o le anga ruenga, o lo fina wina ya tunu o se furuma tasi o Pasifika. O le naunau ta inga lava i o le nei polo kalame, ia tineia solo ia, matafi e siea soli ngatu la fono, e wha o ngā iu penga ta whailangi. O le wha moe mo rungo na tanga rengo leo whale pui ma leo la toi fuata ina, ia tutu wha atasi ma tunu umot Pasifika, i le ngata e wha ititia soli ngatu la fono ngaunga, wha alawi loa ma wha ola pia i mawhauwhango le tunu u atoa, lele angor wha o ngasi se o ia au nonga taua, ai meise pe a wha o ngā ina upe ngata whailangi, e whare anga inisi tua oni fake pages. Sau nor te tai on malo, e tā uon ngā lulu e whaatasi, e mo o mia ngā lue ngā lofo le atunuu, e taito o lua ma le malo, e ta poe loto ma fina ngalo tangata sa moa ma le Pasifika, ina ia fo ia lu i tautu ngā, ma leo ngā onga e onu la matia ele soi fo le atunuu, ile anga i atu i le lumanai. Tala muli, o le aso wharaili na te aneina sua tia ele sa le longa sa vai. Mo le amatalia o ngal wenga tele o fausia leo le ofisa phone tanga wenga whamisnonga, mamata o putau whamisino i sa la whai. E suia ilo na ofisa tuai, o lo iai nei tua sivi, o lea whaatasinga, na awai le fionga le ipanemia, minista o ka peneta, a fionga whamisino sili, manisio pulenga mamalua li ima whai pulo le fio anga sa le longa. Sau nola fionga le ipanemia, e 10 miliona ta larse leni o le afa usia ili nei whare whaamsino i tonu sa vai. O le tausanga lua fe lusful ma le valu, e mai ai whaatino ino leanga luenga tele i tonu sa la whai. O tātou tala fauna o le nei afi, tō wha soifua.